Mercedes-Benz E320 3.2 объем 2002 жылы чыгарылган, бензин, коробка автомат, расход 12-13 литр, $7,500. Авто без вложения. Авто бул унага чыгым кылбайсыздар. 0550 80 98 89. Жакшы абалда. Кожаный салон, полный электропакет, мультируль, монитор. Mercedes-Benz 210. Жылы 99 4.3 объем $5,700. 0502 22 52 22. Бишкек Хабар YouTube каналы. Черный кожаный салон. Mercedes-Benz 124 ешка. Жакшы абалда экен байке. Ай, жакшы абалда экен мынаке. Караңыздар. Дөңгөлөктөр да кышкы, жаңы. Пробег 243 000 км, жылы 93, 2.2 объем, баасы $4,700, 0500 07 07 49. Коробка автомат, расход 6-9 литр. Кеми бар? Канча кеми бар эми байке? Түшүп бересиз да айтылган бадан. Ачык эмес бе? Салон тартайын дедим эле. Мынаке, салон да идеал дейт. Мынаке, таныштар болсо чалгыла дейт. Туугандар. Жылы 92, 2.3 объем, $3,300, 0501 33 81 82. Коробка механика. Жакшы абалда. Ай, жакшы абалда туугандар. Кийинкиси бул дагы 124. Мынаке, караңыздар. Дискалары жарашып калыптыр, жылы 94, 2.2 объем, $4,050, 0500 142 999. Коробка механика, расход 811 литр. Салон. Салондагы таза. Airbag бар. Салам алейкум. Канча байка болор басы? 3.8. Болор басы $3,800. Кана. Mercedes-Benz 210. Жылы пробег 423 935 км жүргөн, жылы 98, объем 2.8, баасы $260 000 сом, 0708 27 39 98. Коробка автомат, расход 15-16 литр. Салон туугандар. Салам алейкум. Канча басы болор басы? Полный электропакет 250. Болор басы 250 000 сом, Болор басы, урматтуу көрүүчүлөр, 250 000 сом. Канча дейсиз байке басын? 4, Болор басы 4000. Жылы 93, объем 2.2 плита, басы $4,000, кеми бар $4,000. Коробка механика 0500 32 49 73. Мынаке, таза экен туугандар Мерс. Эми $4,000 канча кеми бар? Конкреттүү кардар чыкса канча түшүп бересиз байке? $300 кеми бар, $300 Мерске түшүп берем дейт. Бул жакта жакшы абалдагы Mercedes-Benz 124. Салам алейкум байке. Жылы 94, 0222 322 622. Объем 3, турбо, коробка механика, расход 5-8 литр. Басын канча дейсиз? Басы 300 000. 300 000 сом, Эме музыка сизден чыккан жокпу бул? Ошо өчүрүп турсаңыз салон тартып көрсөтүп койсом. Мынаке самбуфер бар окшойт, самбуфер.
жаратко чиркин. Салон туугандар. Отургучтарга чехолдор тагылган. Airbag бар. Болор баасы 300 000 сом. Жакшы абалда, дөңгөлөктөр караңыздар. Кышкы дөңгөлөктөр, жылы 90, 3 объем дизель, турбо дизель, баасы 235 000 сом. Привозной мотор 0708 48 40 63, коробка механика, 5 ступка. Салон кожаный салон. Парковтагы бар. Жылы 95 28 объем, срочно сатылат, баасы 240 000 сом, 0708 88 76 74. Коробка автомат. Салон тугандар, полный электропакет, мультируль. Наке. Мультируль, полный электропакет. Подогрев сиденья. Мерс дагы жакшы абалда. Ушуну дагы тарталычы. Уну азыркы тапта от алып турат тугандар. Капот дагы ачык. Мына мотор жактарын тартып көрсөтөлү. Жылы 98, коробка автомат, 2-4 объем, баасы $3600, 0703 77 00 55. Салон. Отургучтарына чехолдор тагылган, полный электропакет. Пробег 283 400 км жүргөн, жылы 89, 2 объем, без вложения, электропакет, баасы 160 000 сом, 0703 19 27 97, коробка механика. Ассаламу алейкум байке. Болор баасы канча улаңыздын? 150. 150. Болор баасы 150 000 сом. Жакшы абалда туугандар. Mercedes-Benz 124, жылы 93, 2 объем, $4700. 4200 бі, 700 бі, байке? 4700 сурап атыр, канча эм болор баасы? 4200. 0990 445 400 телефон номер. Коробка механика, расход 8-10 литр. Без вложения, вложения жок дейт туугандар. Новый масло, зым. Новый масло зынк дейт по. 210 Mercedes-Benz. Жылы 98, 3-2 объем, бензин, коробка автомат, расход 10-12 литр, баасы $5100, 0558 03 08 20. Авто без вложения. Пробег 264 000 км. Жылы туугандар 95, 2 объем. $4600, коробка механика, 0770 67 00 00. Жакшы абалда, сыртында эч кандай сызылган, чийилген жерлери жок. Mercedes-Benz 124 универсал. Бензин 0774 63 43 63. Канча байке баасы болор баасы? Баасы 160 000 сом. Плита мотор. Бишкек Кабар YouTube каналы жол жээги деп чыгат. Mercedes-Benz 124.
Толук маалымат 220 000 сом баасы. Жылы 93, 22 объем. 0709 810 049 телефон номері. Mercedes-Benz пробег 160 000 километр, жылы 99, 3.2 объем, $4000. 0508 180 200, коробка автомат, расход 13-15 литр. Салон, музыканы өчүп турасызбы? Полный электропакет. Мынакей. Полная комплектация, черный кожаный салон, мультируль. Канча булар басы? $4000. Доллар басы $4000 тугандар. Жакшы абалда. Жылы 2002 коробка автомат, 2.7 объем, дизель, 6.8 расход. $6600, 0707 06 00 40. Жылы 92 объем, 175 000 сом, 0701 02 85 08 телефон номер.